londa bajja kulonda batya balondaani. Abaana mu ghetto eno nga gavumenti ekaye kuyingirayo tidiku before and now batukoba nti ghetto eyo ne yali agaana agaali gayita abantu amasimu kituufu bala mukoze kunaba ghetto mbu kituufu osokwagaana owa ghetto yakati bakubire kuwa isimu ati mukamwana akati eryo liri katwe mwana we katwe ne yabiseewo nalirina mu kituufu baba bayidye ebintu ebyo kituufu kiri ekyo nsobola okukigalantinga because abaana ba ghetto babere ni connection nene nti bweyagaana ghetto ali e Kampala abaidye owa ghetto owawana edinda so bino ebintu ebidye nga bibaawo masimu kubula biki musobola ogalikavalinga ebyo bibairewo era bikaali biriwo tukujanga tukola ki tubitoolawo mpola mpola ekyo kibairewo bijambiya byova okwogera ku nti n'abatema abantu yes ekyo kiriwo kubanga eyo gye bisimuka aye abatema abantu ebijambiya bayingira buki buyingira mu ghetto zidino with a different mission because nkaali kubona mwana wa ghetto alina file because tuidye nga tuba following ni files de balina mu court misango kijene gye bayiza ojo okubonanga aliyo file eriyo akali kola ki kugemebwa era polisa kingeino ojo okumutuukako nga tabanga ku ghetto but yali ni mission de ngaditambuliza muki mu ghetto era that's why tuli mu kisera kino tuliko twenda aba ghetto abali registered twenda boma dipo ngere registered etwala bu ghetto zo babuli awo busero zo tutegere ba member abetulina mu database ya ba ghetto tulikutawo ghetto zidino tituli kukuza bomene bwaki bwa mateeka ayi twenda okubukendeza n'okufuula omuntu wa ghetto active mu igwanga lino ng'akantu kebamuleetere kasobola okumutuukako twenda okuba ni budget eyaba ghetto nga tuli ni population gye tulina abantu betulikola budget eyo okuva buli district eya Busoga kino kiri kujja kutuyambako okutoola obumeni bw'amateeka n'okutegeera atwegayiseemu nani kyova twetereku obukuukulu buno obukoba nti omwana ng'oli onano ne bukulembeze obwa ghetto olina okubanga omaze emyaka 5 mu ghetto era nga n'abantu abali awo baidi nti owaki wa ghetto tikuida bwide ntya owe Kampala yenaide abe party ya wano tuli kubitoolawo tuliko nti omwana ali mu ghetto ezira kuba mu ghetto ng'oli mwana muto ayanda wa ghetto emyaka 16 okay kubanga twabakubye nti ali kuida mu bukulembeze bwaife alina okubanga alina endagamuntu ate endagamuntu yaife abagirina paanaawo bayina emyaka 16 yes saawa dino bayina emyaka ejejika wansi so tituida kuikiriza abaana abato okubanga tubaagaana mu ghetto abali under age ekyo tuida kitoolawo obukulembeze obulyo n'obukulembeze bwe tuli kubalondamu okay twenda okususula abantu bano okubategera mu background sidayibe dino ne baani bavaawa wene babesingawa bo bayida batya because government ina program mpanvino okuimprovinga status y'abantu bano balina okubatwala okujja okusoma abantu bano government eda kujja kusomesa wa senior 4 aja asome senior 5 oba senior 6 eri kujja kubegesa emisomo egy'omutwe skilling eda kubatwala abebyalani baje basome ebyalani abaje basoma obwa makanika baje basoma obwa makanika abaje mu driving basome driving so omuntu oyo wo kuongerezaako obuki obwongereze so skills edo dida kubaawo era president yamala okwa identifying n'omukulu Kirunda Faruku eitaka eriya nakabange era n'abandi abandi batandika n'okuba era basomerayo era tuidi nti waida kugeeda era bakinaba kigedye president tuida kujanga tumugemaganya mu mbozi da ifedino bisobola okubaawo nga buli district bagisimbirayo skilling center ey'abaana aba ghetto kubanga it's now becoming a special case in the country like nga bwagema ba PDM bwagema ab'emyoga bwagema abakosefu
neno treatment bweriwo mu igwanga for the moment. Okay. So kale NBS gy'okuwuliriza program NC n'ebyayo. Eno program eri 360 egema ku byobufuzi, emberedde abantu, ebyenfuna, ebyobulamu eza kyetulekayo. Kyova nkobye nti leero katwogereku yeegwa abaana ba ghetto. Buli district ya Busoga ena ghetto. yes, Wanje buli district da Busoga ni district yo mukyalo nga Buyende eriyo ghetto. Wona waliyo ghetto. Ba ghetto bano basinga kuba composed mu town. So Buyende ina town. Waliyo town. Bajeta bati Buyende town. Erina Kidera, yaba ni Bukongo, yaba ni Nabwigulu. Obu town. Town. Yaba ni Buyende yene. District headquarters wediri. Wona waliwo. So waliwo ghetto. However much bayinza okuba nga tibangi. IST baliyo. And abali eyo abasinga kubaayo bava mu mbeera dabutegamagana na bazaire baibwe.